Michie Ghana fo nyina omo wo abochiri nyina michie obia uye Muslim uye traditional uye dia michie obia ewo Ghana we di omo wo abochiri nyina michie obia mididi baba zangu ene mepese membechire ne makakre bi ama amanfo nti asama meka no wo na hawo wo so amane ban na ewo so tumika na babe ho baba zangu yankopon ne tumi ntene dia wo pɛ no inshallah ebe ya amawo ene amikasa we no mi free north bebi omo free gbentile eho na mi free bae me chi obia yebe ene yeba no yebe ka be fa akọ traditional ho nti traditional de ewo ho dadaada so wa ho say tradition de en dia no kre ube kasa na wa fa shinap na wa kasa na wa hwie gu form o twontro a ene de ebe di uchi ebe fa osisi a on say ene nti na mpenyefo mo kire ye wo sumsum ene ye wo sumsum ye sumsum no ye mfan ye bone ye de ye papa ye de say yare obi wo ha no mo atunu yare sisi aso ye wo stroke no mo de tu nipa ene esa wo genius no mo doso omotimi tomo obi na nipa na bre ewo wiase ni nyina mo di ba ye traditional nyankopon ne tumi nti ene de ye ya duro ma wa enya ade a ebeche ye ya duro ma o e ma obe 4 days wankasa obebie wanum akade a oni ankasa ahu enti sa nyama pii na ye hwehwe na ye ka boko nipa bebre wo ho obi wo ha otu kwan no otu no onye papers de odi betena ye na djuma ana wotu kwan obetu kwan no won ye hwehwe ho ahu se bebi okọ no eye ma no ana eye ma no enti tambia onye sika na sika na hyi bebi wo bia wo America wo Japan michio bia hawa amanie ban a eda wo so ufre baba zangu nyankopon ne tumi ntu bibia benye na akwan so amawo to asama mi kama Ghana fo nyina menuafo pinyefo mo wa abochiri nyina michio bia obi wa oye djuma won hu bebia sika ne afa ya won hu bebia sika na afa onye sika na sika na ahyi onye sika na sika na sa ahyi bi wo ha ebi na eye o ana wanhwe wo hyebre yi ansa na woto kwan ana adwuma a wo ye no enye papa mo ye se wo hye wo hyebre ansa na wo ba hye adwuma a wo ye na ase wo stores na store no nko turo wo to spare parts na enko soro eye se wo hwe na ho baba zango nyankopon ne tumi nti ye wade a ye be ma o na ade a kyekura ontimi nye fako tenase ontimi nye fako ndidi nipa be doso so enti mimi tenase no yare bia e hawo stroke na e hawo diabetes na e hawo den na e hawo udi baba kire baba zango ene de ye traditional e ya sam kitu obi ma ana otu kwan na wonye opese wonye pepes tenase bebe owo no na wanye pepes ohu baba zango a osabet maka pepes no nyankopon ne tumi nti die na ehawo de ehawo nyina o abrabom ebia mekasa mankasa o de mawo bombondo na fre baba zango o fre me o sabaka me o fre video call me no be kasa na wa hu me live ade a o pene na ma ya ma o nyankopon ne tumi nti ye kasa fa yare biasem me baba zango udi uyare aba stroke diabetes hepatitis B oba dua we na me de be ye hwehwe ho amawo sa o adro be free me ho a na ma bo wa amane sa o adro free me ho a mbesa kirewo na wa fa bebe obekwa akonye wadru enti ye de ye niema pi sisi ya ho nkora no no mo ba omu di niema omu ba be ye magicians bako ade a wo ye
ade a yɛwɔ no ye de boa amanfo woyɛ panyini woyɛ hwan na yare ma wo na waba Nyankopɔn ne tumi nti ye ma wa aduro 3 days dɔɔso obi abahu sɛ ye di aduro papa na ma wo obi wa oware 5 years 10 years wanti anye ba mpacho jaidia uye na frɛ Baba Zango o frɛ me Baba Zango 0242934155 o sabaka me how bia eda oso mi Baba Zango Nyankopɔn ne tumi nti me ye traditionally before ye be ya ade ye nim ade a ye nti how ben yare ben na eda oso de na ye hawa Obaba hu Baba Zango Nyankopɔn ne tumi nti ne nyina benye bebia adaboko amawo Misaba me ka kire amanfo de omoye business fo mba ne bemma nyina de omo Ghana de omo abochire na omoye business nipa wo ho na wo ye business no nkosoro mma wo mpacho be hu Baba Zango Nyankopɔn ne tumi nti ye wade a ye be ye ma wo ye be hwe wo hyebre ama wo ansa na ye kire wo ne ma wo be ye na wo ko ankasa wo be ontimi nye fa ko ntena sekurampo ontimi nye fa ko ndidi enti meka businessmen oba ne bemma nyina ena meka politicians wo a wo ho ana de wo ye djuma office na wo fo upepus be hu Baba Zango Nyankopɔn ne tumi nti ye ne mpanyimfo na ye djuma enye ya na ye djuma no ye wo mpanyimfo a ye be kire omo ye be sumo omo no omo kwakoye djuma na amaye sisi Ghana obia obetwontro okakire se ofiri north sa nkora omo ye sa nema no a ye pese ye mo omo warning omo ma ene edane obia first and last oba betwontro uya akwara obi wo hokura onye de gombani obehu ne din different kobna na akofi oba betwontro ene okasa se otumi ka bebre akase oni de oyese infa na onya aduru owu aduru a obehu aduru enti omo njan sa nema no obetuma ho nkora na oba betena se omo twontro weisi oyese ni nyina yontro nipa papa ohu nipa obehu ade a nya obia na ebe kirawo nyanseni bia ohwe TV na obekọ dio oya aduro eya ahwe yie na ho babia obefa sisi amanfo 419 no doso ema omo pie ohu akwara bia na ose oye chief ohu akwara bia na ose omo ye chief me di wono ne omo stop sa ade na bibi before bia akọ baby enamini abrepa because 419 fo no omo doso wo a ohwe me TV so no wo bekọ obi ho a hwe sa nipa ne yie obi wo kra oya akwara ontimi ye bibia wo be hu obi no the box aba betena se o se oye wo hu nipa wo aduro nye obi a na ebe kiro hwe sa nipa ne yie sisi a boys wo mo wo mo nanti o mo say no for din asambe na eba ni sa boys no ye mo warning o man stop sa de no a bibi ye obi a mo obi ankasa openyefo wo fie no mo hwe wo TV so twontro nti minim se dakro o light by so mina meka dakro ye chiwa ebe ye onwonwa yo ene ye ka asam ko packet no dry ye wo packet no dry ene de estatima ohinefo na ye mampanyefo na omoye ohinefo boko yetimi ko ye ebia gongon ye gongon bites ne niama omoba na nipa no onisika but odini sa gunu botoma na ne sa akade a openo na odiama no ye wo packet no dry different ye wo bi a watch ye wo bi a chain ene de yempese yankasa bebre packet no dry no ene de uba bebi eye no ubahu na djuma ansa na wodi akọ e de eni mpanyimfo na eye djuma enti packet no dry open de a ye wo bi open dollars ye wo bi open Ghana money e wo no hu kwan na ebe ye mawo eni kura ye no hu djuma mawo a Nyankopɔn ne tumi nti ye be ma na wa hu ne djuma ansa na wodi akọ enti nipa ope packet no dry
inshallah obetima frɛ Baba Zango ofrɛ Baba Zango osabetima ka ofrɛ 0242934155 ofrɛ me osabetima ka packet no dry dia openo osabetima ka yo me na me kyerɛ nema bebre nipa a omutɔ nema nipa omwo cold store nipa omutɔ ntoma business bia uye na eye kase Baba Zango ye wo nema ye betima ye ma sisi a ye wo ho no ye wo malam bebre omo wo tumi otumi mo obi tumi na tumi ne baba yi usika akokora wontumi hu se utɔ na wasɔre wo be kan sika na abre uhu Baba Zango nyankopɔn ne tumi nti de wo ye no endane mfama nkɔ bibia biom adiboni bia entimi mben wo eninti na Baba Zango mi kasa asem na akire obia businessmen de omo tontuma de omo wo makole menda wo a wo hwɛ me na meka no menda de oda no obehu sɛ ne nema nyina enkonim amma no enti wanda sɔre na gina la nyankopɔn ka kire sɛ de wo pɛ wo ka kire no wo sabetima aka yo me Baba Zango na me kasa no me ka kire ma oman ha nyina nipa omo wa abokyire nyina yewo sikaduro yewo de eye watch ena yewo de eye ahoma eni de me dwuma me ye Baba Zango me memfa nipa mojan ye dwuma memfa nipa bibia ye dwuma me di ponko na me di ye dwuma me di nantwe na me di ye dwuma me di me di aponchi na me di adwuma eni edwan na me di me dwuma ewo me ne nema na me be kyerɛw na ye ya mawo nyankopɔn ne tumi nti ye dwuma ye no oba sa open $, osabeka ne $, opesika ne ba $, osabeka ne $, sa open cedis so a osabeka be me a me ka kyerɛ we na me tena se no me ye me dwuma bia me ne mpanyimfo na ye dwuma ye dwuma no obehu ne dwuma ansa na odi akɔ me ye dwuma na me ka kyerɛ sɛ fa dwuma no kofie na kɔ ye sisi da bi oba gane feeling me ye dwuma na amawa ye bɛma na wa hu ne dwuma ansa na odi akɔ enti me sika duro ehia nipa moja ehia nipa bibia enko nipa ye di watch eni ahoma obi wa ha ye use chain na ye di yamawo enti yemfa nipa bibia na ye dwuma yesuso ye dwuma no wia obehu ne dwuma ansa na wodi akọ to yezu na sallama na ba mutane na duka ni Baba Zango ke magana to wanda yana son taimako ya zama maganin kudi muna rana watch muna rana chain muna rana ijiya mu ba mu use mutum jini kayi magani a'a ba haka na ciki ana doci watch kayan da ana son nan duka cikin kasuwa a same shi a zo da yikon Allah mu yi mu ba ku bukatun ku ya biya don shi ina ga manni na da babani na da kanwa na wanda su duka suna ji na ina yi muku magana ko aiki ne kake yi kayi ka gaji ko ana raba buki ka je ba ka an ce ya kare wallahi ina baka labari akwai hanyar da zamu bi abinda kake so da yikon Allah shi hannunka ya kama ko kana yin aiki baka gan kanshi wallahi ka taba Baba Zango in ka taba Baba Zango kuma duka yayi daidai ku duba kan screen nan kun gan number na mu maganin da muke yi da komin da muke yi ba mu use mutum muna use dabbobi muna yi aikin mu kama akuya rago shani doci shine muna doci muna yi hanyar mu ba mu doci mutum jinin shi ko mutum hannun shi ko mutum kafan shi kayi wani abu a'a mu babu yin haka in kana son ka zo ka gani mamaci wallahi shi ka zo ka kai gaban Baban Zango in dai ka zo ka kai ne ka gan mamaci da yikon Allah menene kake son ba ka samu abinda kake son duka da yikon Allah ka samu I talk tree finish and then I just want to talk English small because we get plenty people they need to hear tree they need to hear Hausa and I talk about money rituals we get money rituals
different. We'll get some it be watch, and then we'll get some it be rope, and then I'll take it do and give you. If you want money rituals, I dey use goat, sheep, cow, and then horse. Where I dey take use my money rituals. Me, I need to use human being. But if I do my money ritual finish, I'll go test some. Then you see everything before you carry your thing go. You go started doing work my side before you take and go. Yo, I'm out for and then I make a person mean catch a amount for nyina na nkora omoba TV so almost say obehu obi na oba na odi adaka bia ba na odi obi odi tuman kataso say obeye sika jinnisu no ya na ewo jinnisu no ye be kasa obe frɛ me na me mo dwane jinnis me mo dwane enti time bia me fro mo no mo aba life enti obi a wo hwɛ me on hwɛ the way o mo frɛ jinnis yedi ye juma na yedi ye sika juma sika duro juma no omo wo hotam bia me fro mo enye se me betena ase be ye sika baako sika menu abekire wo se ma ye bibi ende sa jinis na enye wo na mo dwane tam bia me pe jinis na me fro mo a no mo aba ma me nkyere mo asam kituo bi na mo ahosi sisi a obi an hwɛ me Gaspar Maganda wahindo kabacha hazama kabacha wadogo mami abirwa sinkonsale gbatuma muno pana biya garza muno pana biya yirgisa umno pa umbro umba jakasu umno pana ya Monshe anvuani o majiji o agbada megbegbe ni gbevolo nifo mafo jarapa to mifo so jarapa Jimmy Tuamasa, bring him. Did you see? This one, you know, be one where they do Did you see? Some obi home. Someone who enya dia na me dikata minum, enya dia na me dikata bibisu. Someone who life to me dia ya kasa to me enya oba betena se be ye big yes sir. Ye were 2 minutes I would to me. Ye were to me papa. And ye 419 mu pie no mo yes anema no monhwe mo huye. Monhwe mo huye papa. Gaspar Maganda ohinde kabacha hazama kabacha odogo mami abiruwa sinkonsale batuma muno pana bia garza muno so bia hwe 200 Ghana news na eba no. Monhwe screen no so mo be hu baba zango number na mo afreme. O frame o sabaka me ana wo a bochire na ope frame video call ena me no kasa one on one yo ye besa hia yo wo a wo hwe me chi obi a enti nipa o mo yare no mo wo hospital o mo yare nipa o mo wo kurase no mo yare me bompa e ma obi a wo yo ba wo ye bemma wo to ayento me bompa e ma o mo to awa obenye market Nti obia mi bompa ma obia omo wa wiase mi bompa wo yo ba wo ye bemma wo ye president wo ye minister wo ye die mi bompa ma obia